ti Masakbayan. Saan kan sa mo ta naglaba? At dalaang ijay cabinet mo, dagiti uniform mo, Dorina. Sa pulong anaimbag. Naglain ka mo din nakatulong? Hoy, tapnaan mo. Jack kayat ti mabannog. Iso at Jack kayat asapulan ti kawas ko. Ala, inka sa pulan ti uniform ko, itamat lang. Sige nga, Rod, Dorina. Mabiit laang tamapan ko sa pulan ti kawas mo. Amangan numala daw ka manan, ijay pagadalan nyo. Awan bibiyang mo nga uray maladawak ijay school mi. Gaputa katulong ka laang. Ano? Aglisi ka di tagdalan ko. Una yan ni Dorina. Nagalahas ti kasjay nga ugali na. Ay, inak man na sa pulan ng ti uniforme na. Amangan numala daw manan iti pagadalan da. Apay manan anak ko na starupam, Dorina. Adda ka di manan saan mo anagustuhan? Kasano? Masurunak iti dayja katulong mi. Ay, bigat ang masurunak kenkwana. Jak pa na mo. Nadagsan ti dara kenkwana. Ay, di pa'y lakat ngamin papanawan damami kan daddy iji balay. Tapno jakon makikita. Anya? Apay ngamin. Ada ka di madingay naramid kan kanina nadali? Awan magkidi. Ngamjak kaya ta makikita ti rupa na. Kasuron ko unay. Ay na, Dorina. Saan ka kumangag kasta-kasta? Maawan matgayam madi nga aramidan kan kanina nadali. Di mo nga rod pakpakitaan iti saan anasayaat. Maditi kasta, friend. Anya? Tadayjay ka di akatulong ti kanunungam, ha, Charis? Saan akasta, friend? Ngam ibagbagakla ang tibidot mo. Ngam, ala, saan kan ngagmisuot? Sumragtakit din dita classroom tayo. Mangrugin ti klase tayo. Mabalin ka dito umabay kan ka, Dorina? Anya? Apay nga umabay ka pala kanya? Naglawaan matitabangir alamisaan? Ay, anya ka ka di, Dorina? Awan matdakas na no umabay kan ka. Ay, sige lang, Daniel. Agtugaw ka di tantag sa sango tayo amangal daw. Agyaman ak, Charis. Da kayo latan ti mangan. Awanan ganas ko amangan. Agtugaw ka kit din. Agigiddan tayo amangal daw tapno naragragsak matlaan. Saan na bale? Agkakaadalan tayo mat. Saan ka di? At ti meriendam, Dorina. Idisuklatan dito lamisaan. Juan, ala. Idi somon tapanawan na kun dito ay. Diyak kaya't amakit-kita ti panagrup-rupam. Anya, Dorina. Anya ka di launay ti panggurguraam kanya. Awan matdakas ngar aramid kan ka iti panagkunak. Basta, masurunak ang makakit-kita iti panagrup-rupam. Iso panawan na kun ditoy. Pasensya kan, Dorina. Sige nga roon, panawan kan ditoy. Ayaban naklat na no adnam asapol mo. Nagadupay lang nga ibagbagam. Darasam ti pumanaw. Gaputam madadaan lang ti aldaw ko na makikita ka. Dorina, iha, mabalinta ka di tagsarita. Adda na patag na ibagakan ka. Anya dayjay, mami? Ibagayon. Gaputad dapay homework ko. Pudno ka di, a pinabain naman ni Yayam adali itay. Anya? Apay? Nagipulong ka di manin dayjay ababaunan kada kayo, mami? Saanan a masapol nga agipulong kanya? Kada nang idanon kanya kitikas di nga inaramid mo. Mami, Apay, anya ka di launay ti pagkaskastam, anak ko. Saan na nasaya at tikas di atratom kankwana? Saan ka a pinadakkel akasta? Isa pa nga asim tabalbaliwang tikasta agalad mo. pasensya kayon, mami. Bayan nyo, baliwa kon timadi at trato kaniyaya dali. Rumbang lang. Gaputa iso tinangay aywan kada kayo kani ading mo adyan. Sipod babasit kayo. Dakkel ti utang tayo ana imbaga nakam kankwana. Tandaanam ko maday ka, Dorina, iha. Wen, mami?
Dina, kinasaritam ka din ni Dorina may papanitima di atrato na kinidalya babaunin tayo. Wan amado, nagsarita kamin itay. Kat nagkarimot siya anak tabalbaliwan ng timadi at trato na kaniyaya na adali. Nasaya at nga rod no kasta. Sana nasaya ti kas nga ugali ti anak. Iso amasapo labaliwan na. Rumbang laang. Kan saan kumatlaang nga kayat at umanor asaan anasaya at ni Dorina nga inauna nga anak ta. Ne, sa dino ti papanam, Dorina. Rabiin, ngam apay arumwar ka pay laang. Awan bibiyang mo. Ita, ad-addan akagura ka. Gapukan ka, inong tanak ni mami. Ad-addapay akagura ka, gaputan nagipulong ka king kuana. Anya ka din daytang ay bagbagam, Dorina. Sa anak mo't anagipulong kin ni mamim. Jak amuno asino tinangibagakan kwa na kadagiti mapaspasamak ditoy. Ngam saan ko nga impulong. Patyan na ko. Jak kayak adenggan ka nyaman nga ibagam. Agyaman na, Charis. Talaga agayim ka. Imay ka adagos, itay inawagan ka. Madanaganak namin kan ka. Kung matadakkel ka na dagsan ti parikot mo. Anya ka ni dayta? Apay nga uray rabrabiin kat trimor ka pay laang. Masurunak ngamin ka ni mami. Saan ko laakayat nga ipadlaw? Dayjay kit din ababaunan laang ti sakit na. Apay, anya kami tinapasamak. Inapam ka di manan ni nanadali iso nga inungtan na ka? Wan, kat nagipulong dayjay ababaunan ka ni mami. Kat siya tinungtan ni mami. Buisit kon, mas napatpatag samot ng dayja akatulong ngam iti siya mismo nga anak da. Apay nga minakanayon mo pagpupudutan ti katulong nyo. Nasingpat mat saan ka di? Basta, nadagsan ti darak iti dayja akatulong. Ay, Janice, bayang pay lang day taabanat. Sige, aginom takit di. Numalipatak ti parikot ko. Nya? Ay, pang-asim, friend, ha? Di ka manan agbarta. Abangan kit din, umay sagmak ka, numasubra manan ti aginom iti arak. Madam Dina, rimor ni Dorina saan ang nagpakpakada. Ang mga nadadaka sa mapasamak kan kwa na. Nang runa katrabiin. Baybay ang pailaan ni Dorina. Nalabit ang nasakit tinakam na kanyak, iso akas jay. Bayam, tapno saan amaruam. Jak kaya ti kinatangken ti ulo na. Tangsitan nakakit din. Gapo ka no tamay sakalaang akatulong. Madam, Di ka madanagan. Saan ang maisagmak ni Dorina? Apay akas lang madanagan kayo, papa. Anya ti parikot yo. Rimuarte kabsat mo, katrabiin. Madanagan ak, gaputa mga no adadakas ang mapasamag kan kwa na. Ay, talaga anatangkan ti ulo na. Sapay kumaa, tawan dakas ang mapasamakan kwa na, daddy. Luapay mo't ngamin akas jeti ugali ti kapsat ko. Saan nga imala kada kayo kan ni mama anak an anos? Basta saan mo atultuladan ti kas nga ugali ti kapsat mo, ha? Daddy, namnamaan nyo dayta. Saanak at tumulad kan kwa na, asakit ti ulo yo. Nagmayat ka ginom iti ara. Saan ka di, Charis? Agyaman na, gaputad da kalata agad kadwa. Agpagayan ta, Dorina. Isungadak ita. Gamsaan akayat asawanday ta nga ayunat ti panagbartek mo. Umay kakit din, agawid pa. Amangan numadandanagan ti pamilyam kan ka. Anya? Saan da madanagan kanya? Gaputa sa andak nga ipatpatag. Ad-adda napatpatag kadakwa daray di akatulong ngam iti siya nga anak da. adto iti kaldo, Dorina. Agigup ka iti sabaw, tapno makaginawa ka. Idi sumlat taditan kat panawan na kun dito eh.
Kagudkura ka. Gapukan ka. Inong tanak ni mami. Anya, ngam apay meten apabasulan na. Awan mat madingar aramid. Saan dalang amin akayat akas jet ipakpakitam kanya. Iso abi nagbagaan da ka. Pangaasim ko maamot Dorina. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo? Gaputa saan anasaya at tikasta. Talaga ang nagpuskol mo, di pa nagrupropa man niya. Apay ko ma, abagbagaan na. Idinto ta katulong kalaang, aber? Gaputa napatag kayon kanyak ngagkapsat. Siyak tinangaw-awir kada kayo, sipod babasit kayo. Adula amin nga ibagbagan. Panawan nakit din dito eh. Sakbay nga ibuyat ko kan kaday ta inyag mo asabaw. Anya, Alaka manang Dorina. Pinagsasawa mo't manan ni Yaya dali. Apay ka di akasta ka. Awan mo't madingar aramidin na kan ka. Ngam nagubsang ti panakilangan mo kan kuana. Uray ka di sika. Kat jay akatulong ti isakit mo. Gaputa si kati makita nga adabidot na, manang. Anya? Sige lang. Pag may saan dakon. Dakas latta ti pa nagkikita yung kanyak. Sige, inka nagipulong ka da mami kan dani. Total, kastamat ti pagalistuam ti agipulong. Dali, mabalin ka din nga itimplaan nakpa itigatas, sakbay amaturog ka. mabalin, madam. Mabiit laeng. Apay na kita nagdadakkel abag. Sa dino ti papanam. Dali, pangaasim kasong batan na. Kayat mo ka din ti pumanaw? Iso anak ka-empake kan? Anya ka din day taas sa lutsudyo, madam. Dalo sakla ang ti closet ko. Iso nga inruar ko amin na kawas ko. Apay ko maapumanawak. Idinto ta nagsaya at kayo nga agasawa kanya. Ay, kastagayam. Kung naklakit din no panawan na kamin, gapo itinagmadi nga ugali ni Dorina nga anak ko. Maano saktikas day nga ugali na, madam. Iso adi kay madanagan. Sa anak to apumanaw dito yung mansyon nyo. Gaputa na kasaysaya at kayo kanyak nga agasawa. Ken may sa, dakkel unay ti utang ko anaimbag anakam kada kayo. Arig na utang ko tibiyag ko kada kayo, madam. Ay mabiit laeng, madam. Itimplaan kayo itigatas. Tapno alalisto kayo ang makaturog. Naimbag abigat mo. Best friend dyan. Naggwapo ka itang agsapa. Ha? Nagmayat pa iti isam mo. Kastamot Daniel. Ngam, una yan. Patiray o kan naksamanan. Di kagdanag. Ilibre ka intun madamdama ijay kantin. Day taman ti kayat ko kan ka best friend. Saan ka naimot? Angam, puwera angaw. Talagamat ang nagpintas ti isam mo. Sana kasi ijay kabsat mo. Amasilwan ti subsub na. Alaka, Daniel. Ha? Di ka di ba ng Dorina ti pang pangagam? Saan mo, Charis? Ngam no matamaan. Ay ket, awan mabalin ko. Apay asyak manen ti nakitam, Daniel? Ha? Apay, awan la ka din ti sabali sotilam na di siya. Dorina, pangasim. Saan ka kumamana na makiapa? Umay kakit din. Pumanaw tan dito eh. Pangasim ko manang Dorina. Di ka kumamot makiapa dito school. Apay kumaadenggan ka dyan. Idinto tawan mo't laang panangisakit mo kanya. Iso apay pa'y anak latan. Ikak iti pagnakman da iti kaadalam abastos. Apay nga hindi gusto mo kanyak ti pulbos mo. Agyaman ka ta babae ka, Dorina. Tano saan? Amangan no tinutupan kan. Anya kumano babae, ha? Saan ka kabutang? Nga oray lalaki ka. Pangaasiyo, sumardeng kayon. Amangan magpapada tayo amadaksan no kastalaang. Ay, awan bibiyang ko. Basta jak kaya ti mapaspasagidan. Saan ka matapaspasagidan na? Pangasiyo, sumardang kayon. Mami, Ala, agtugaw ka Dorina.
Kaya't da ka ang makasarita ka ni dading. Ita, sungbatam amin asaludsuden miken ka. Kaya't kunti ang ginana, Daddy. Pangasiyo. Inna ko ni Giselad ko. Awan tumutla ang tikas-us kan ti pagsasaritaan tayo. Kaya't mo ka dita pagsardengan ta kan nga agadal. Katagyan kalatan dito'y balay, ha? Amado, Baybay anak laeng din. Agbalbalinin na bastos daytoy nga ubing. Iso amasapol amatubngar ti madi nga ugalin. pangasim, Amado. Agkalma ka laeng. Pakawanin da, Daddy. Mami. Sa anak tan ang makiapapay di pagkadalan. Rumbang laeng. Tanu ulitem pa'y ti inuubing nga aramid mo. Pagsardengan ta kan nga agadal. Ikarik, Daddy. Saan na maulit? Saan ko mga agsaksakit tinakam mo kada kami iha? Ar-aramidan mi daytoy, tapno saan ka maisagmak? Kasanun no makik out ka di pagadalan nyo? Kaya't mo ka di ang mapasamak ti kasta? Saan, Mami? Sorry talaga. Saan ton ang maulit? Yaya Dali, apay nga agsirsirip kayo lang ditoy. Umasidag kayo ay jayan damami. Saan dyan? Seryoso ti pagsasaritaan da. Kit-kita aglaang ti itsura ni Dorina. Apayapin mo siya ti langana. Ha? Pumartaraigin matdagiti luwam, yaya. Maasyanak lang amin iti kabsat mo. Sige, panawan ka pa dito ya. Agluto akon iti pangmalman tayo. Nakakaasimat ni Dorina. No apay ngami nakasjay matan ti ugali na. Masyanak itilangan ni Dorina itay Amado. Madlaw akabutang nak. Rumbang laeng. Gapo tay paypaysok ti mang pasardeng kenkwa nga agadal. Nusan nga agnakam. Amado, Masapul amatubngar ti madi nga ugali na. Gapo ta amangan no isuntumot laeng ti pakaysagmakan na. sapay ko mga rod. Tapag nakman ng tikas di napasama. Kat saan nanton nga ulitan ti makiap. Sapay la ko matakasta. Ikakitain, no nakaluto ni Dali iti pangrabian tayo. Mabisina kon. Mabitla nga rod. Inakitaan no nakaluto nga agpayson. At iti Diyos, Madam Alma. Uminom kayo kabayatan ti panangururay yukin ni Madam Dina. Agyaman ak, Dali. Nagdaga ang ngamin ti panahon ita. Mayat ti uminom itinalamis. Wen, Madam. Sige nga rod, panawan kayo pa ititoy. Urayin nyo latan ni Madam Dina dito'y salas. Sige laeng, Dali. Amok nga adupay dagiti nasken nga aramida. At iti meriendayo, Madam. Idisok dito'y lamisaan. Agyaman kami, Dali. Sige nga rod, Madam. Panawan kayo pa ititoy. Ayabandak tulatan no adda kasapulan nyo. Sige. Talaga anagagat ken naanos day takatulong yo, Dina. Sana pimampanaw. Wan nga rod, Mare. Dakkel agin awa kada kami. Gaputa iso ti pagtaltal kami nga agasawa. Nang runa iti panangaywan kadagiti ubing. Ken talaga nga imbilang nametan nga anak dagiti anak yo. Wen, ket day ti pagyamyamanak unay. Gaputa talaga ang mapagtalkan kan mapangnamnamaan ni Dali. Ay, huwag kaya, Mare. Matuloy ka diti meeting tayo inton umay a Domingo? Awan, Mare. Iso day tati ginagarak. Umay ko ibagakan ka, tapno saan mo amalipatan. Agyamanak nga rod no kasta, Mare Alma. Agkita tanto na nga rodon ijay. Sapay la ko ma, tamaka-close deal tayo manan kadagiti kliyente tayo. Wen nga rod.
Ngamno ita, saan ta pa'y lapanunutan day ta abanag. Agrobwat ka, taintakit di agpasyar. Sana bale, day off tamat ita. O sige nga rod, urayan na kon, mare. Yaya Dali, nakita ka rimor da mama kat ti kayam na. Iso nga aramidak ti kayat kong aramidan. Dagita dagiti kawas ko. Ilabam amin dagita. Gaputa usarag inton bigat. Darasam! Dorina, apaya masapul nga ipuruak mo kanyak dagiti kawas mo. Mabalin mo mo't nga iyawat latan kanyak. Di kan sumana oh. Ilabam kit din dagita. Apay, adda reklamo? Uwan, sige ilaba kong dagiti kawas mo. Di ka madanakan. Saan ang agrekreklamo? Saan kunton nga aramidan? Gaputaawan karbanga. Talaga nga awan karbangam nga agreklamo. Gaputa babaunan da ka lang. Apay nga taan nagdagsan tirik na ni Dorina kanya. Awan mater aramida ka na kasi ti panagkuna. Yaya Dali. Ha? Agsang sangit ka? Ay, Nabannog ka ka din? Nabannog kang agtrab-trabaho. Ang ginanaka? ay saan dyan? Saan ka nabanog? Ay, ungayam. Apay nga inasit kanak. Adda ka di iparamid mo kanyak. Awan, Yaya. Nakita ka ngamin nga agsang sangit ka. Isungay nasitgan ka. Ay na, di naklatan ikaskaso baro. Uwan, nalabit abanog kulaang. Iso akla at nagsakit ti ulo. Di ka madanagan. Aginanaak inton malpas dagiti trabaho. Anya, podno ka ti dayta, dyan? Inaramid manen ti kabsat mo ti dimi kayat kanidadiyo? Mami. Masapul a kasarita yun ni Manang Dorina. Masapul a baliwan na tikas diyang ugali na. Wan, dyan iho. Dimi kayat nga dasaan tayo apagkikinaawatan dito eh. Gaputa saanan asabsabali ni Yaya yu adali. Imbilang na kayo matan kas pamilyana. Amok dayta, Mami. Ni Manang Dorina Isu ti pangibagaan yu iti dayta. Talaga nga ibagak dayta iti kabsat mo. Saanan anasaya at tikas jay nga aramiden na. Rabiin, Dorina. Agawit takit din. Diyak pa'y kaya ti agawit, Charis. Dito'y tapay langas, ba? Uminom takit di. Agbar tatay. Saan kumakas na ti aramidam, friend? Ipakitang kit di anasaya at ka. Tapno saan da ka nga ungtan. Umay kan. Agawit kan. Itulod ka ni Jabalayo. Saan? Diyak kaya? No di na kayo kapaduaan dito. Syaklatan. Kat basol mo no adadakas sa mapasama kanyak dito ay. Anya? Ay, unay kan, Dorina. Basta, iawid kan. Itulod kan, ijabalayo. Mami, awan ka di pa'y ni Manang Dorina? Awan kanupay nga rod kuna ni Yaya yu adali. Madanda na kanak. Amang ano marabyan manan nga agawid. Kat makasalaw iti managdakdak sa tao. Sapay babae kat nga rod. No apay mat ngamin nga awan dangdanggan ni Manang. Kanayon na akuntraan, no adda maibagakan kwa na. Asino nga iti immalaan na, Mami? Ay na iho, Jack amuno asino ti immalaan di kabsat mo. Agpada kami mat anasingpot ka ni daddy yo. Ay, mabitaan. Padasak nga awagan ti cellphone na. Barang sungbatan na. Kayat ko pa iti aginom iti anak. Kayat ko pa iti uminom. Ana, apay ay nagbartas sa iha. Anya ka nila unay ti pagkaskastaang. Charis! Ang sumblita iti bar. Kayat ko pa iti uminom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Diyak nalapdan ti panagbartek ni Dorina. Isu nga tulod kon dito'y balayo. Madanaganak namin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman at paikit di. Gaputa intulod mo ti anak ko. Diyan, umay ka man, iho.
Tulungan nak amang isarak iti kabsat mo, iji sined na. Charis, agsubli ta ijay ba? Ha? Kayat ko pa'y ginom. Pasensya kayon, Auntie Dina. Jak nalapdan ti panagbardat ni Dorina. Iso nga intulod kun dito'y balayo. Madanagan ngamin para kan kuana. Awan basol mo balasang ko. Agyaman nagpikit di. Gaputain tulod mo ti anak ko diti balay. Diyan, iho. Umay ka. Tulungan na ka mang isarak iti kabsat mo, iji silid na. Un, mami. Umaikan ba ng Dorina? Kumput ka kanyak. Isibayan ka. Tapno saan ka matumba. Ko pa'y uminom. Nasakit, tinak. Kam ko ni Daddy. Ha? Sanak nga ipatpatag. Saan apod no dayta? Ipatpatag na ka ni Daddy. Saan na lang kami nakayat nga agbalin ang miserable ti biyag mo? Iso may sursuro da kay tinasayaat. Alang, aginanakan, agsasarita tayong tulaangan inton saan kan anabartek. Anyang atatyaramidan ta iti dayja at tao. Kasano a disiplinaan, katawan mat dengdenggan na apang magbaga. Saan talata sardayan abagbagaan, amado? At siyak nagbaliw tumatlaan ti anak. Taasimat no sumuko ta amang koreher kan kuhanan. Nga ba niya nga ro tirumbang nga ramidan ta? Wenno, ipantalangan ni Dya Amerika. Tabarang agnakam, numaya dayo kada tayo. Ha? Panagkunam ka di kat dayta tinasayaat nga aramidan ta? Adya ti amu tayo. Amangan met no dayta ti pagnakman ni Dorina. Ipalubos nga ta ni Dali, ngaya dayuta dito Pilipinas ni Dorina? Panagkunakat kayat na. Nang runa no ipalawag mo ken kwa na ti rason no apay nga aramidan ta dayta. Sige nga ron. Padasan ka kasarita ni Dorina, maipapan iti daytoy. Unay matang kastoy. Sakit ti ulok. Oh, at ti kapem, Dorina. Agkape ka. Tapno maika ti hangover mo. Idasaran ka iti kanom inton madamdama. Sika manan? Awan lang ka din ti sabali arupa makita kita. No di sika? Pasensya kan. Sisyak mo't lang amin akatulong yo. Malaksid ano kayat mo apumanaw akon. Kat si kanton ti makaam mo amang isagana kadagiti amin akasapulam. Anya? Apay, panagkunam ka di kat sika lang ti mabalin akatulong mi ditoy? Ado pa'y dagiti masapulan ang nasaysaya at nga adayo ngam iti sika. Ala, adaywan na kun ditoy. Numabalbalin. Jakon kayat ang makita ti panagruprupam. Nagsakit mo ti panagsasaom, Dorin. Ngumala, pumanaw aklaan nga no day ti pakaragsakam. Talaga? Nagbayagan ngay? Itanti papanaw mo? Saan ka alapdan no daytat ipagarup mo? Talaga ka di mo mapaliwan ti kas mga ugali. Dorina? Daddy, anda kayo gayam di. Nangeg ko ti panagsasaom kinitali. Apay ka ti anagdagsan terik nam kiniyaya madali. Anya ti basol na kan ka, ha? Sir Amado, saan yun nga ungtan ni Dorina? Talaga siguro asan anaragsak no daak dito ibalayo. Iso anasaysaya at laangan no pumanawak. Tapno agtalnan ti panunot na. Masikuran siguro ang makakikita kanyak. Iso akasta. Saan dali? Saan ka pumanaw? Saan na ni Dorina timang papanaw kan ka dito'y balay? Gaputa na surukan na talupulo atawan ti panagserbim kada kami. Anya? Talaga gayam anapatpatag day ta ababaunan ngam iti siya, Daddy. Lukas tamat lang. Pumanaw akong dito'y balay, itamat lang. Sana na masapula pumanaw ka, Dorina. Urayam laangan ti ipapan mo iti Amerika. Anya? Ipandak iti Amerika, Daddy? Husto tinangag mo.
Ipanda ka ni Jay Amerika, kat ijay kan nga agadal. Nya? Nga mapay. Amoyo ka dino kayat ko ti mapanijay mo no saan? Kayat mo man wanusan, masapol nga agtungpal ka iti kayat mi ang mapasama. Mapan ka pa'y lang ijay Amerika, tabarang maamiris mo dagiti bidot nga aramidam. Anya? Dayta ka ti madi ka na kayo. Kanayo na na kayo ti masursurot. Diyo pa'y damagan. Nanya ti marikriknak. Mapan ka pa'y lang ijay Amerika, tapno agnakam ka. Talaga asandak nga ipatpatag. Napatpatag ka na kayo dayta ang katulong nga may tisyak. Di mo iraman ni Yaya madali, hiday ti asarita. Agnakam kan, tapno saan ka kanayon ang maungungtan, Dorina. Tsak kaya ti mapaniji Amerika. Ang talawak na ti balay. No ipilit yu ti kayat yu, Daddy. Dina, apay akalat nga inawis nak dito'y restaurant. Adda ka di pare ko? Adda, manay. Pagparparikutan mi una yan ni Dorina nga anak. Saanan adumdumgag iti pang magbaga. Sapay ka na yun ani dali ti pagpupudutan na. Anya? Apay matakas ta. Saan mi ang maawatan ti ugali ni Dorina itamare? Kasla nagrigat mo ta na makaawat. Natangkan una yan ti ulo na. Disiplinaan nyo Dosaan nyo mat, uray maminsan laan. Mabutang kami ngamihin. Kasano nagtalaw kat saan ang nagsubli? Sigurado asan ang maawat ti konsensya. No kasta bilang ti mapasama. Kat, anya nga ro ti plano yung aramidan. Baybay anyo kadilatan, akas jeti aramidan na. Saan, Mari Alma? Plano mi nga agasawa nga ipanlaangan ni Dorina iti Amerika. Barang makapagpanunot iti nasaya, numayadayo kada kami. Panagkunak, Mare, saan aday tati solusyon? Amangan no ad-adda ako maro, ti madi nga ugali na no kasta ti aramidan nyo. Panagkunak, nasaysaya at no dito'y latan. Tapno makita yu, no anya dagiti aramidan na. Agyaman ak, Mare. Bayam ta ibagak ti opinyon mo kani Amado. Pagsaritaan minto manan daytoy abanak. Agyaman na, Yaya Dali. Ay na, nagbanglo. Kan, ay na, nadalos manan dagiti uniformek. Awan anyaman na, baro. Kitagyaman na gaputa magustuam ti pannakalabad agiti kaus mo. Katun Yaya. Talagamot ngamin ang nadalos ti panaglablabam. Rumbang laeng anadalos. Gaputa susweldoan dakpet. Aramidak dagiti pagrabungak. Tasaan kat amasango dagiti dadakilyo. Malakit din. Alaamon ti balon mo tamapankan. Amangan numala daw ka. Agur-ura yun ti driver yu ijay garahe. Unyaya, kat ulitak ti agyaman kada kayo. Gapu iti kinasaya at yu kada kami. Dali, nalpas mo ka din dagiti aramidan. Mabalinta ka diti agsarita. Ay, uwan, madam. Anya ka diti ibagayo, ay mabitla ang tamang isagan ak iti Diyos a pagpalamiis tayo. Sige laeng. Adto'y, madam. Agyaman nak, Dali. Ay, nabang-aran nakpay nga iminom iti nalamiis. Ay, nagi ko na yung nga ibagayo, madam. Kaya't kakasarita, maipapan iti mapaspasamak itak ka ni Dorina. Anya ka diti maibagam, maipapan iti daychay. Anya ti kayat mo nga aramidan. Kayat mo ka din nga. Saan, madam? Amang ano ad-adda aguraan nak. Numaamon na ti maipapan iti dayta. Adda kada kayo ti pangadang.
Aramidin nyo ti amuyo ang makapasaya at kankwana. Gaputada kayo, ti dadakkel na. Sigurado ka? Wan, madam. Amok nga ipatpatag yun ni Dorina. Kat makapasaya at kankwana ti anyaman nga aramidin nyo. Agyaman na nga no kasta, Dali. Talaga ang nagsaya at katao. Sapay la kuma, tagbaliwan ti madiagalad ni Dorina. Patya ka mapasamak to day ta, madam. Saan tayo lataasar dengan abagbagaan? Barang dumtang tumutla ang dayta. Wan, Dali. Agtitinulong tayo amang bagbagakan kwa na. Tapno mabaliwan na ti madi nga ugali na. Jan! Umasidag ka man ditoy! Apay ka di manang. Anya ti bagam? Bagkatam da kiti ginatgatang ko diti kotse. Kat isarag mo ijay seled ko. Darasam. Anya? Ngam, apay asyak manang. At damot dagiti babaunan tayo Kan maysa, at dapay ngamin araramidak. Project Media School. Isamsambot ko dayjay. Ang reklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tatong paen ka manan? Ha? Sige nga rod manang. Aramido kong ti ibagbagam. Basta saan ka manan nga agungat. Kasta ti kayat ko. Bumawiakan ka. Gaputa ka na yun dak nga ong tandamami kan dadi. Ha? Ala, dara sa mapagkatan dagiti ginatgatang ko. Apay a pinagbagkat mo ti kabsat mo kadagiti ginatgatang mo, Dorina. Amumat nga dararamidan na. At daak mat amang bagkat. Apay, nalalaing ka kading ang iti siya? Ha? Siga ka diti amo iti dayti a pagtaengan, ha? Ay isaan, Dorina. Ang Awanan ti adupay asao. Di nakpakibiyangan iti kayat kong aramidan. Gaputa katulong ka laang. Nawata! pasensya kan, Dorina. Sige, panawan ka pa'y dito eh. Una yun, di kasya pa nagsasaon ni Dorina. Ibaga na latati kaya't na nga ibaga. Nga uray makapasakit, itirik na. Good morning, Dorina. Mayatiisa mo, ha? Apay, napagustuhan ka di manan ti kayat mo? Maragsa ka naglaang. Tauray ka na yun nakamangtan kadamami kan daddy. Maaramid ko man ti kayat ko iti kabsat ko. Kastamot din iti dayi bakit dali. Agin lalaing. Anya? Kat? Anya manan ti inaramid mo, aber? Basta. Ado ti impaaramid ko kadakwada. Kat pakaragsakak kayta. Ay na, Dorina. Di ka maaawatan. Imbis kit di nga concentrate kay ti panagadal mo. Saan mat? Tadagitamat bambanag nga awan serserbi na ti pagtaktaktakam. Kat, dahi ti nga ro ti pakaragsakak? Iso nga aramidak lata ti kayat ko nga aramidan. Gaputaawan matla ang ti maaramidan da. Ay, jakam mo kan ka, Dorina. Umay kakit din. Sumragtan iti sumaruno a klase tayo tapno santa maladaw. Hello kada kayo adwa, Charis, Dorina. Naka-order kayo ka din? Apay nga da ka manan dito'y. Daniel? Kan may sa? Anya ko matibibiyang mo na naka-order kami no saan pa'y. Anya ka di Dorina. Apay ka di madan asupsup na daap ni Daniel. Awan mat madingar aramidan na kan ka Jak ngamin kayat nga umasidag ka datay. Nagalas ti ropa na, idinto ta nagpipintas ta. Sumardeng kan. Saan ka kumamang rugi iti riribo? Ay, kwa Daniel. Nalpasan na naka-order kami. Ur-urayon milangan. Da kayo ngay ka ni dyan? Napanpay lang nag-order ni Jan iti makan. Angem, mabalin ka di, adito'y kami nangagtugaw. Uray, tawan mat kaabay yo. Ado ti mabaling nga pagyanan ditoy. Ng pangaasiyo. Saan aditi ayan mi? Alang rod, mangsapulak langin iti sabali alamisaan. Ang mga no sabwagan nakmanan iti pulbos. Nagkalma ka kumandorina. Bye-bye amon a pumanaw ni Daniel. No talaga saan mo akayat a makisango ka data.
Kumusta ti panagadalyo adwa? Jan, Dorina, saan kayo kadi amarigatan? Ha? Mami, saan? Naglaingak to pa ija school. Sa anak mo't kidi amarigatan, mami, daddy. Kabaalak, nga oresan asyak ti kalaingan ije school mi. Saan mo tamasapol si katikalaingan ni Jeskulyo, iho? Tinapatag, kat makasurusuro kay tinasayaat. Pasagidan dak ka di manen, daddy? Dorina, iha. Saan akasta ti kayat asaon ni daddy, iti dayta na ibagana iti kabsat mo? Ala, mangan tayo pa'y. Kalpasan na. Agsasarita tayo, Dorina. Adda kayat mi nga ibaga kinimamim. Ala, agtugaw ka, Dorina. Mabayag ka di ti panagsarita tayo, daddy, mami? Makaturturo kak ngaminan. Saan ka nga agbali na bastos? Ala, agtugaw ka. Wan mat ngamin iha. Agtugaw ka pa'y, tadanggam dagiti ibagami ka ni daddy. Nakatugawa ko nami. Ibaga yun, no, anya ti kayat yung nga ibaga. Ulitak nga ibaga. Kayat mi, ngagnait ka pa'y langit di Amerika. Ijay kan nga agadal. Talaga ka di nga ipilit yun na ito, daddy? Diyak kayat ti mapanijay. Diyak kayat ti mayadayo kata kayo. Ngamday tati pangadang mi ka ni daddy iha. San abali? Agsublikan to ditoy no kayat mo. Basta ijay ka nga agadal. Adamot ijay da uncle mo adonato. Patsyat asaan da ka abaybanan. Sikapay laang ti agnaad iti balay tayo ijay. No kumatasan na natangkan ti ulom, adayo ko mapanunot mi kinimamim ti mangipankan ka di Amerika. Talaga saan dak nga iba't patag. Dorina! Agsubli ka ditoy! Kasarsarita na kapailang! Baybay ang paylaang amado. Oh, Nalabit ang maawatan ng tumatlaang tirasunta. No apay nga aramidan tati kastoy. Nangagkuti pa nagsasarita yu kada Dorina, mada. Dali, Madanaganak. Amangan kit dimot no pumanaw no pilitan yu ama pa ni ijay Amerika. saan mo't siguro? Sapay la kuma, tamaawatan na tirason mi. No apay akayat mi nga ipan ijay Amerika. Anya din baga ni Sir Galvez kan ka. Apay a pinaayaban na ka. Charis, diyak dinamnama da ito eh. Oh, apay ka diakas na tilangham. Kasla mariribukan ka. Friend, mananagan Ad-ad na nakaungat nak da daddy kan mami. Apay ka di. Ibagam kumakanyak no niya ti parikot. Saan nagayam ang makapagturpo si ti high school? Gaputa ado dagiti back subject ko. Anya? Saan ka makaturpos? Friend, ado ti bagsak ko. Saan ka makapagturpos? Anya ti aramidag. Daytoyan ti kanayon ko nga ibagbagakan ka, idi friend. Anya nga ita, sa balimat nga min tinararamid mo. Diyak kaya ti agbati dito high school. Kayat ko ti makaturpos. Awanan mabalin mo, Dorina. Tinasayaat, ibagamlaangan daytoy kadagiti dadakkel mo. Diyak ka mo no kasano ti panangibagak katakwada. Mariribo ka na. Naimbag amalum mo, Dorina. Kayat mo ka dita isaganaan ka iti merienda. Amok ngamin amabisin ka anagapo iti pagadalan. Saan ka mabisin? Kan mabalin ka di? Aglisi ka iti dalan ko. Ha? Imbagak ka ding agmulagat ka. Aglisi ka kunag. No di mo kaya ti aglisi. Kung taran ka langan. Ay, sige. Aglisi akon, Dorina. Saan kan nga agungat pa'y? Manang, sa dino ka di manan ti papanam. Malaman, ngam rumor ka pa'y laang. Sapay itugot mo manan ti kutsi. Amangan numakaungat manan kan ni daddy. Di nagpakibiyangan. Kayat ko ti agrelax. Kayat ko amalipatan ti parikot ko. Manang, krabiin.
Amangan no adadakas ama pasamakan ka. Nurumwar ka pailaang. Awan bibiyang mo kanyak dyan. Ala, aglisi ka dita. No di mo kaya't apadong paran kalangan. Anya? Talagaan naturay ka, manang. Sige nga rod. Agdisi akon. No talaga asaan ka amalapdan. Agan-andad ka nga rod, manang. Nagadupay lang ibagbagam dita. Manaktak ka iti pagnak. Oh, agyamanak, Maridina. Imanugot ka matlaang ga umatendar iti kasangay ti may sa agayam ko. Si kakit di ti pagyamanak, Mare. Gapo iti panangawis mo kanyak. Nailiw-liwag ko iti apagapaman ti parikot ko, may papan iti anak ko. Wingag paiso. Kumustan di Dorina? Imanugot ka di amapan agnaed ijay Amerika? Dayta nga ron ti parikot mi ita, Mare. Gimuran sa ni Dorina gapo iti dayta. Saan na kayat ti mapan iti Amerika tapno agadal? Di na kano kayat ti mayadayo. Kat? Ituloy yulat ta ka di ti plano yo? Kasta ti kayat ni Amado. Madlaw ko amadanagan ni Dali gapo iti dayta. Agdanag, amangan kanuno pumanaw ni Dorina, asaan mi amasiputan. Panagkunak, saan adayta ti solusyon iti parikot mo? Amangan no ad-adda nga agrebelde, no ipilit yo ti kayat yo. Ay, mariribukan akmat, Mare. Anyang at ti rumbang amaaramid maipapan iti daytoy. Pagsaritaan nyo mananday taabanag ka ni Pari Amado. Panagkunak, ad-adda ako maro ti sitwasyon, no ipilit yung nga ipan ijay Amerika. Bay Mare, padasak tumanan nga ibagaday ta ni Amado. Wen, Mare. Nala, itulod kan ijay balayo, sakbay nga agawid ha. Agyaman akmanen, Mare Alma. Nasaya ata simbangpat kayon, mami. Ada na patag na ibagak. Apay, ada ka di parikot dyan, iho? Rimwar ni Manang Dorina. Kat intugot na pa iti kotse. Anya, linapdam ko maa. Ang mga numapan man na nagbartek, kat adada ka sa mapasamak kan kuana. Pasensya kayon, mami. Namjak na lapdan. Gapot ako na namat ngamin apadong paran nak no sa anak nga aglisi. Anya, apay matan ang nagbali na nakasta ti ugali di kabsat mo. Natangkan una yon ti ulo na. Madanagan akmot lang iti kabsat ko, mami. Amangan no adang agpaysudakas ama pasamak kan kuana. No agmaneho anabartak. Bayam, padasak nga awagan iti cellphone na. Barang sungbatan na. Pangaasim ko, Dorina. Saan ka kumamanan nga agbartag? Amangan madadakas ang mapasamak ka. Anya? Charis, di ka di madanagan. Awan to tidakas ang mapasamak kanya. Gaputan na laing nga kagmaneho, nga uray na kainumak. Isungarod nga data ita ditoy, tapno ag-enjoy. Kaya't ko amalipatan ti parikot ko. Naibagam ka din kadagiti dadakkel mo tinaamuam itay ija school? Ti saan mo pa nagturpos ti kayat ko asawan? Dayta nga rot ti parikot ko. Jak ammo no kasano nga ibagan. Sigurado nga at nga pandak no maamuan dati may papan iti dayta. Amang ano talaga nga ipapilit dati ipapan ko iti Amerika no bilang. Ay, basol mo matlaang Dorina. Saan mo asinaysaya tinagadal? Anya nga ita, si kamat lang tagparikot. Lipaton tapay lang dayta. Aginom takid di. Tapno malipatak tinadagsan a parikot ko. Dina! Dina! Umay ka man ditoy. Darasam! Apay ka di, Amado. Kas kabat na maururaman nun. Kita da ito'y nag-text iti cellphone mo. Apay ka di. Anyamin ayati ko na tinag-text. Apay makaungungat ka. Basta ti text na. Advisor ni Dorina dayta. Masapula mapanta ka no iti pagadalan da. Apay ka no. Ang mga numaipapanday to'y iti umadanin a graduation da iti high school. Saan? Masapul ka no ang mapantay jay. Gapo ta ipalawag da.
No apay asaan pay a makaturpos ti anak ta ita atawan. Anya, ang apay. Apay asa na makaturpos ikatawan ni Dorina. Ti amok kat agad adal mo't ang naimbag. Mapantay ton bigat. Masapol ama amuanta. No apay asan a makaturpos ni Dorina. Oh, talaga aparikot ti papay dayjay nga ubing. Apay ngayon may kayo dito'y kusina, madam. Mangrabii kayo ka din. Agitasarak ka din. Saan pa'y dali? Madamdaman tulaangan. Inasikgan ka. Gaputad na kayat ko nga ibagakan ka. May papanitian niya, madam. May papan ka ni Dorina. Anya ti may papankan ko na, madam. Adda ka di manan inaramid na kalukuan. Amom ka di, asaan ang makaturpos ni Dorina itaatawan? Anya? Nga maapay. Agad adal mo't saan ka di? Kasta ti amu tayo amin. Gambaamuan tayon tutipod no ang makagapuin ton bigat. Mapan kami kani amado di pagadalan da, tapno amuan mi tipod no ang napasama. Anya no bilang pudno ti ako. Nakababainan ka na kayo, madam. Ala, saan ka pa'y nagpanunot iti negatibo? Maamuan tayon to ti amin apaman ang makasarita mi ti teacher ni Dorina inton bigat. Rumarak din na. Inaksukunen ni Dorina ijebar. Anya, ang sa dino abar? Iti may sa abar ije sentro. Inawagan naktigayem na ni Charis, ket imbaganan no sa dino ti ayanda ita. Anya, sumuro tak, Sir Amado. Sigurado ka, dali. Sanan, saklatan ti mapan. Sumuro tak, sir. Tulungan kayo amang yawid kan kuana. Ala, isurot mo ni Dali, Amado. Nasaysaya at mitlang agpaiso, no adda kadwam amang iawid ka ni Dorina. Alangarod, agsagana ka mapantan dali. Masapul amayawid ta ni Dorina, gaputarabiin. Wan, sir. Mabiit laang tagpulusak. Nagbayat kas ti abiyan, Charis. Agtalawak sa langan. Tapno nawaya akon ang mga ramid kadagiti amin na kayat ko. Kumkumpurmi man ang tibagbagam, Dorina. Ustukit di dayta na pa nagbarbartik mo. Agawid ka kit din. Umay ka, itulod ka dya balayo. Apay ka di akil joy ka, Charis. Aginom kamat ngamin ano kayat mo. Ag-enjoy takit di. Umay ka man langan, tagsala tayo di sango. Anya? Ay, saan ka na mapanagsala? Umay ka kit din, agawid tan. Ay, diyak kayat. Dito itapay laan. Nakayat ko ba ikagbartag? So, dagijay da Dorina kan tigayom na. Nakatugaw da iti da ijaban. Umay ka, asit gantay da. Wan, sir. Charis, aburder ka pa iti mainom. Naibusan ti arak. Dorina, adda dadabin. Una yan ti kasta alangam, Dorina. Aramid ka di tinanakman abalasang ti umay aginom iti arak iti kakastoy a lugar. Apay nga adda kayo dito eh. Kasano anaamuan nyo? Adda kami dito? Sana nanas ka na maamuam no kasano anamwa. Tumakder ka di tanta, gawid tayo. Kayat ka gawid. Kayat ko pa'y kag-enjoy. Pay andak pa'y lang dito eh. Sana bale. Adamat ni Charis sa kadwak dito eh. Saan kumanatangkan ti ulong, Dorina? Ala, agawid tayon. Nagalas ti kasta alangam. Mami, sa dino tinapananda dadi? Napanda sinukon ti kabsat mo dyan. Ha? Sa dino ka di tinapanan ni Manang Dorina? Apay ang masapul asukunan da. At damot tay kutsi nga inaramat na. Nalabit asaanan ang makamaneho di kabsat mo. Gaputan na bartekan. Iso na sa isaya at laangan ang mapandasukunan. Unay mat ngaminan ni Manang. No apay ngamin ang nagbalin mat kan anatang kanti ulo na ita. Huwag nga rod iho. Mami, damagak man laang kada kayo? Tiyan niya. Sige, damagam laang no anya dayta. Mami,
Italaang adamagak daytoy. Ngam, nabayagan anakitak. Di anya, iho. Nakitak ngamin i Jessie Lidyo kan ni Daddy. Di may isang adoption paper. Ha? Nakitam ti adoption paper? Huwag, Mami. Kaya't ko kumaamaamuan. No asino ti akin ko iti dayjay. Amok asaan atong palbiyag ang mailimad mi ti kinapudno, iho. Ha? Ala, dumngag ka. Ta isalaysay ko ti amin kan ka. Salamat do. Ma'am Dina, sa anak matlaangan ang makapagtrabaho kada kayo. Gapo iti sitwasyon ko. Iso nga agpakada. Dali, saan da ka mat apapapanawan dito balay? Kan may salino matlaang ti papanam. Ang mumimat nga awanan pamilya mapagawitan. Wan mat ngamin dali. Dito'y kayon iti anak mo. Agnaed kayo dito'y, aging ga iti kay kayat yo. Mabayin ako na yun kada kayo, ma'am. Sir, sige. Umanugot ako niti kayat yo. Saan ako na pumanaw dito'y balayo. Kat ipalubos ko nga ang punin nyo di pasngay ko. Agyaman kami unay dali. Di ka madanagan. Sikamot laang ti mga sikaso iti anak mo. Matarabay mo matlaang iti panagdakkel. Husto ti ko na ni Amado dali. Ikarimi nga ipatagmi ti ipasngay mo. Agyaman ako na kada kayo, ma'am. Sir, gapot na oray na paayak kan ayat. Adda kayo amang ipatag kan mangtad itinarimat ama sa kabayan ti anak ko. Ay, kasjay gayam. Kat ni Manang Dorina day di amaladaga. Wan, iho. Kat impatag mi ni manang mo, kas pudpud no nga anak mi kanidadim. Kas tagaya, Mami. Ngam sayang. Sayang ta nagbalin mat anasukir nga anak ni Manang Dorina. Saan tayo asumuko amang iwanwan kan kuanang? Mangnamnama kami, nga agbaliw tumatlaang tikabsat mo. Sumurot kan kadadadim, Dorina. Kaya't kumatan ti agawin. Anyang, ngam pa'y kayat ti agawin, Charis. No, tinangon kayat akaduan ditoy. Panawan maglatan. Tumakder ka ditan ko na. Ala, agtungpal kan, tapno makaawid tayon. Pangaasim ko, Mamat Dorina. Tungpalam ni Dadim. Agawid tayon, gaputarabiin. Sino ka kumaamang manmandar kanya kitikasta? Hoy, bakit dali? May saka na ang ababaunan. Isungawan karbang ang amang mandar kanya. Talaga abastos kan, Dorina. Ala, agawid tayon. Di mo urayan ang maibus ti pasensya. Dorina, pangaasim. Di kan agpaguyod. At datayon dito igit ti kalsada. No nagadda yung tumot nga mintayan ti bakante aparadaan. May kaya ti agawid ko. Hoy! Dorina! Di kan taray! Dali! Dorina! Ha! Dali! Oh, nadumpar iti kotse. Tulungan ta kami! Ipantayo iti ospital ni Dali! Awaga ka tagos ni Dina. Ipakamuk tinapasamak! Ano tinapasamak, Amado? Apay anadong paridali iti kotse. Oh, nagpartak dagiti pasamak. Ngam na dong parnidali gapo iti panang surot na kini Dorina. Idi nagtaray. Gapo ta di na kaya ti agawid. Anya? Ano ni Jebalay ni Dorina itay? Kasnawan amo na itinapasamak. Nalabit nga awan. Gapo ta nagpartak ti panagtaray. Kat kumusta ka nun ti kasasaad ni Dali? Jakpay nakasarita ti doktor. Iso ajakpay amuno niya ti kasasaad ni Dali ita. Sapay la kumata saan ang napakaruan.
Kaasimot no bilang. At daytan ti doktor na. Umay ka. Kasarita ta. Tamuan ta ti kasasaad ni Dali. Yaya, Dali? Kayat ko ti kape. Itimplaan nak iti kape. Kan ikan nak iti armusar. Darasam! Manang, saan na ka maisaganaan iti kape kan armusar? Anya? Kaapay? Iti anya aga po? Saan mo ka di nga ammo? Nagadupay laang nga ibagbagam. Ibagam kitin no apay nga awan da bakat Dali itan diti balay. Nadungpar iti kutsi di rabi eh. Kasanong? Di mo ka di malagip. Nadungpar ni Yaya Dali. Iti panang surot na kan ka iti panagtaray mo iti kalsada. Kasano dayto yan di na. Agkasapulan iti dara ni Dali. Anya nga ta, no padasan ta nga ibaga ka ni Dorina. Amang ano kayat na mo tiyagi donar iti dara. Kasarita minton madamdama. Barang agka-type da iti dara. Uwan amado, barang umanugot nga isun ti agdonar iti dara. Para ka ni Dali. Apay nga taang kastoy ti marikriknak. Madanagan akmatan. Kumusta nga tan ti kasasaad ni Yaya Dali? Kasla nga min basol ko ti kasya na pasama kan ko ana. Mapanak ko maigi ospital. Nga mabainak kadadadi kan mami. Nasayaas, tada ka dito'y salas, Dorina, iha. Mami, Mabalin ka di nga agsarita ta. mami. Diyak mat nagayatan ti kasya na pasamak. Dusahan ta ka di. Gaputan na padong para ni Yaya Dali. Gapu kanyak. Saan ta pa'y apagsaritaan day ta, iha? Ngam, kayat mo ka di iti makabawi ka ni Yayam Adali. Gapu iti kasjay anapasamak kan kuana. Wan, mami. Ngam, kasano? Ha? Agpaiso, iha? Kayat mo ti agidunar iti dara para kan kuana. Namabalin lakit di, mami. Kayat ko ti agdunar iti dara. Para ka ni Yaya Dali. Kumustan ni Dali, Maridina? Kayat kumatabisitaan ija ospital. Nga makumikumak nga minunay. Agkasapulan iti dara, Mare. Nga napaanugot ko ni Dorina nga agdunar iti dara. Kat no agpadada iti tipo ti dara, isun ti agdunar para iti inana. Mami, nagisagana ako. Hintayon. Sige garod iha. Agigidan tayon kadamari almarum war ti balay. Alangarod, mapantayon. Tapno maeksamin mo tan ni Dorina kat makapagdunaran iti dara. Amado, kita ang dagitagi na. Agpadadaan nakaturog. Wah. Panagkunam ka di. Kat masapol nga ibaga tayon kiniduri na ti amin. Diyak mo, Amado. Ang saan tayo palang apanunutan itadeta? Tinapatag, makalasap ni Dali iti paggad. Sabagay. Sige nga, Rod. Sikapay lang ti agbantay diti ospital. Agawid akpay, tayo nakmat-maturog. Uwan, ingka mataginan ah. Tapno saan ka maurnungan iti puyat kan bannog? Daddy, kumusta ni Yaya Dali? Nakalasat ka din iti paggad? Waniho, nagdonar ni manang mo andurina iti dara. Talaga gayam nga aginada. Tagpada ti tipo ti darada. Amumon ti kinapudno. Daddy, inaklon ni mami kanyak ti kinapudno. Maysa, nakitak mo't lang ti adoption papers ni Manang. No ba kasta? Saan ko mga agbaliw ti panakilangan mo iti kapsat mo? Kan saan mo pa ilang nga dakdakamatin ti may papaniti da ito ikan kwa na? Di kay madanagan, Daddy.
Saan tong agbaliw ti panakilangan ko kani Manang Dorina? Isuntulat ta ti kakaiso na akabsat ko. Ipatag ko ni Manang Dorina. Nasayat no kasta iho. Alang arod, naginanaak pa eh. Kalpasan na, mapanak ija opisina. Sige nga rod, Daddy. Tainak agpaluto iti makan para kada kayo. Agpaluto ag kanimang karding. Ay, sige man nga rod iho. Mga anak to inton makariingak. Sad ino ti ayan ko. Apay ang nagsakit, ti bagbakit. Dali, adda ka dito ospital. Di mo ka di malagip ti napasama? Wan, malagip ko, madam. Nadung parak iti kotse, idi kinamat ko ni Dorina. Apay nga damat dito ospital ni Dorina. Na-aksidente ka di mat. Di ka madanagan, Dali. Saan anaan-ano ni Dorina? Saan ka pa'y unay nga agkarkaraw kung agsasao? Agin anak di. Tapno daras ti panagsubli ti pigsam. Apay nga da diti ospital ni Dorina. Apay ang nakaturog mat dito'y apay ko. Nagdonar iti dara para ken ka. Iso nga adda ita ditoy. Kastag ayam, madam. Kunaklakit din no na-aksidente mat ti anak ko. Kumusta ni Nana Dali dyan? Napakaruan ka di, iti pan nakadungpar na. Medyo, Manang. Anya? Apay ako naman medyo. Namin, nagkasapulan iti dara. Naimbaglangan tagpadada iti tipo iti dara kani Manang Dorina. Naimbag man taim manugot nga nagdonar para ka ni Nana Dali? Un nga rod. Napanunod na siguro. Abasol na tikas di napasamak ka ni Yaya Dali. Iso nga manugot nga agdonar iti dara. Nalabit akas ta. Mala, mangan tayo nga rodan. Ta sumrek tayon iti sumaruno a subject tayo. Ha? Apay ngagsangsangit ka, Dali. Adda ka din nasakit ka na. Awan na sakit kanya, madam. Nga makasangitak kamangkit kita kini Dorina. Mabalin kaya mamatayak. Asaan na nga amuti kinapudno may papan kanya. Dali. Ngam okay lang kanyak dayta, madam. Gaputa amok no kasano ti panang ipatagyo kan kuana. Kaspudpudno nga anak yo. Dali. Panagkunak kat panawanan tapno ipudno tayo ti amin kankwana. Patsak am awatan na dayta. Saanan, madam? Amang ano at aguraan na. Numaamuan na ti kinapudno may papan iti kinataon na. Ang papigsasakit di. Pagsasaritaan tayon to ti maipapan iti dayta abanag. Inton makaruwar kan dito yung ospital. Mami, agawid akon. Inak agina na iji balay. Orayan ako ni Iha. Agidantan nga agawid. Umaymot ni Dadim, tapno sumublat nga agbantay. Sige nga rod, mami. Maulawak pa'y lang amin aging gaita. Talaga akas ta Iha. Mangan kanto kadagiti na susustansya amakan. Tapno agsubli ti sigod apigsam. Anya mo ti kastoy. Kasla makitkitak tilangan ni Yaya Dali di ospital. Kasla kit din makonkonsensya kadagiti inararamid ko idi kuana amadi. Kasanon, no adada ka sa mapasama kuana gapo kanyak. Di pa ikat. Tungpal biyag ama konkonsensya Dorina. Adoy ti prutas Iha. Ala, mangan ka. Tapno daras ka ang makapapigsa. Masukatan ti indunar mo adara. Agyaman na, mami. Ano ba? Apay nga da ka pailaan dito'y salas. Kunak man no makaturturog ka. Ay, kuha, mami.
Kaya't ko laang ti agtugtugaw dito'y salas. Kasla na unag ti pampanunutam Mabalin ka di amaamuak? Awan pampanunutak, mami. Sige. Kanak to intedyo aprotas. Kat ina kon maturog. Da kayo kit di Rumbang ko mga agina na kayo. Gaputa adon ti puyat yo manipot adda di ospital ni Yaya dali. Nakaturog ak itayan, iha. Mapanak tumatla ang ijainton madamdama. Sublatak ni Dadim. Nakapsot ngamin ni Dadim iti puyat. Pero huy, sumat nga min da di ay Yaya dali. Mangrugi ka kadimanan, Dorina? Mami, di yung manin isakit da di babaunan. Uray nagdunarak iti dara. Saan na kaya't asawan nga agbaliwan ti panakilangan ko kenkwana. Anya? Kumusta ni Dorina iti balay, Dina? Naginan na kumapailhaing. Urayin ton bigatin ang mapan iti pagadalan. Saanan ang mapanidya pagadalan? Gaputa saan matlaang ang makaturpos? Awen gayam. Kinasaritam ka din may papaniti dayta. Saan pa'y? Or-orayak nga ibaga na amis mo kanya. Naggapo ako ni di pagadalan da itay. Napanak sakbay nga imayak dito'y. Nakasaritam ka di ti teacher na. Wen, amado. Saan gayam a regular asimsimrek ni Dorina? Sumrek kanulaang no kay kayat na. Daytay danda ni exam. Tapno addalat ta kanumako na nga examination paper na. Anya. Una yun ti panang lukloko na kada tayo. Wen nga rod. Ngamsapay lako ba? Tamaatur na pa'y tikas dyan nga aramid na. Sapay la ko matakas ta. Hala, kan. Agsublita iti ayan ni Dali. Sumublat kang agbantay, tagawid akbiit. Hello, Dorina. Napo daw ka ita Angam, nagkutong kamaten. Apay nga akimot tong kamaten. Awan bibiyang mo kanyak, Daniel. Kan mabaling ka di? Di ka umas asidag kanyak. Maperdi ti aldaw ko no sikat ti makitkitak. Manang, gusto ko madaytan. Tani, kitkitaan da kayong dagiti tattao dito ruwar. Awan bibiyang ko. Dahita na laing agayim mo ti bagbagaam. Di ta kayo man langan. Ay, nasuron manen ni manang mo. Basit labanag. Ngam pakasurunan na aminan. Baybay am latan. Siya kung ti agkit-kit daw iti pasensyakan ka. Umay kakit din. Sumrektan dita classroom. Amangan numala daw ta iti sumaruno a subjekta. Nasaya tada kan Dorina. Kaya't kakasarita. Anya ka diti ibagayon, Daddy. Ibagam kanyak tipudno. May papaniti anya, Daddy. Apay asaan ka makaturpos itaatawan. Ha? Amo yun asa anak ang makaturpos, Daddy? Sumungbat ka, Dorina. Apay asaan ka makaturpos. Kuang amin, Daddy. Marigata na kadagiti subjects ko. Iso ang nabagsak. Ulbod! Daddy, itala nga pinagkahuan da kakas... Gaputaglablabbas kan. Sinayang mo dagiti amin nga impaay mikan ko akinanamay. Daddy, pakawanan da ko ma. Ikami, saysaya ato kung ti agadan. Ikanda ko mapa iti may sagon daway. Wadak amuno anya ti pagkakta. Ngam kasla na pukawan ti panagtalag ko kan ka, Dorina. Welcome home, Dali. Umay ka. Asibayan ka amapan iji silid mo. Agyaman ak, madam. Ngam ka ba ulak ti magna? Napigsa. Asibayan ka lata. Ang mga numatumba ka. Amok nga agkakapsot ka pailaan. Agawaan kidi tagpaimbag, Yaya Dali. Adun dagiti trabaho. Asaan mo anaarami dito'y balay? Dorina, mabalin ka di.
Saan kumakasta ti panakisarsaritam kaniyayam adali? Laglagi pom kumanga. Nga anya, mami. Um, Ibagayo ka di manen, asyak ti makagapo, no apay ang napasamak ti kasta kan kwa na. Dorina, Di ka madanagan, Dorina. Apaman ang makapapigsaak. Pumanaw akton dito'y balayo. Nalabit ang naragragsak ka, no kasta ti mapasama. Mom. Sige, kat urayik day tangal daw. Gaputa agram bakak to. Mami, nakita kag sangit ni Yaya Dali. Anya ka di tinapasamak itay. pinabainan man na ni manang mo ni Yayam adali. Kat da ita tinagsakit ang tinakam na. Nakakaasimot ni Yaya Dali. Mami, anya nga ta, no ibagayon ti kinapudno. Anya ti amu tayo. Amangan no dahit ti mamagbaliw ka ni manang. Kasta nga ta, iho. Panagkunam ka di, kat makatulong kan kwa na, numaamuan na ti kinapudno. Kasta ti panagkunak, mami. Diyak matkit di maibaga. Noon yan to talaga ti agbalin na resulta na. No ipudno yun kan ni manang, ti maipapan iti kinatao na. Pasensya kan, Dina. Naladawak iti saritaan ta nga oras. Okay laeng, Mari Alma.